алып жүргөн эл агартуучу Акылбек Баймырзаев агайыбыздын эстелигинин ачылыш аземине кош келипсиздер. Салтанаттуу аземини ачылыш деп жарыялайбыз. Açılış saltanatın açıp berүү үчүн сөздү мектеп директору Акжол Сүйүтбековичке берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу салтанаттын катышуучулары. Мына биздин Акылбек Баймырзаев атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинде бүгүн салтанаттуу иш-чара. Ушул Акылбек Баймырзаев агайыбыздын, атабыздын балдары, небере-чеберлери ушул бүгүн биздин агайыбызга мындай эстелик, жаркыраттуу эстелик орнотуп отурушат. Бүгүн ушул агайыбыздын ушундай салтанаттуу иш-чарасында өмүр баянына кыскача токтолуп өтөйүн. Акылбек Баймырзаев 1924 жылы Жалал Абад областынын Алабука районундагы Канышкая айылдык кеңешине караштуу жер капчыгар кыштарында туулган. Канышкая 7 жылдык мектебинен билим алгандан кийин 1942 жылдын сентябрь айында Советтик армиянын катарына чакырылган. Улуу ата мекендеги согушка катышып, Смоленск, Киев шаарларын Брест сепилин алууга жана Курск дугасындагы айрылышкан кармаштарга катышкан. Согуш мезгилинде көрсөткөн эрдиктери эске алынып, Германиянын жеңгендиги үчүн медал менен сыйланган. Согуштан кийинки калыбына келтирүү чараларынын экономикасын көтөрүү жана жаш муундарды тарбиялоодогу эмгектери жогору бааланып, ак ниет эмгеги медалын алган. 1944 жылы армиядан кайтып келип, Каганович атындагы 7 жылдык мектепке башталгыч класс мугалими болуп дайындалган. 1948 жылдан 1951 жылга чейин Фрунзедеги педагогикалык окуу жайын, ал эми 1954 жылдан 56 жылдары Ош шаарынын мугалимдер институтун бүтүргөн. Өзүнүн өмүрүн балдарды тарбиялоого арнап, өмүрүнүн акырына чейин педагогикалык кызматта иштеп келген. Баймырзаев Акылбек агайыбызды рай кеңешинин чечими менен эл депутаттарынын Чаткал райондук кеңешинин 1-чакырылышынын 11-сессиясынын чечими менен Канышкая кыштагы 1997 жылдын 11 октябрында Канышкая айылдык кеңешинин аймагында жайгашкан Жер Капчыгай айылындагы жаңы курулган негизги мектептин атын коюу жөнүндө эл депутаттарынын Канышкая айылдык кеңешинин номер 20 чечими негизинде жана Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик акимдик жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамына эл депутаттарынын Чаткал райондук кеңешинин сессиясы менен чечим кабыл алынган. Коюлган. Мындан ары карай Жер Капчыгай айылындагы негизги мектеп Акылбек Баймырзаев атындагы негизги билим берүү мектеби болгон. Андан кийин мына ушундай жаркыраган чоң мектеп болуп бүгүнкү күндө Акылбек Баймырзаев атындагы жалпы орто билим берүүчү мектеби болуп аталып отурат. Агайыбыздын балдары Акылбек Баймырзаев атабыздын аты коюлган күндөн баштап биздин мектебибизге жакындан жардамдарын аябай келишет. Жакшы окуган окуучуларга акчалай стипендияларды берип келишүүдө. Андан тышкары дагы көптөгөн мектебибиздин материалдык техникалык базасын чыңдоого дагы салымдарын кошуп келе жатат. Мынакей биздин жакынкы эле күнү Акылбек Баймырзаев агайыбыздын Улуттук университеттин деканы болуп иштеген Бактыбек Баймырзаев агайыбыз дагы жакындан колун сунуп 30 дана адабий китептерди жөнөтүп отурат. Бул дагы биздин билим күнү 1 сентябрга келип калат деп отурабыз. Комиссияга ошо кат жолдоп, бүгүнкү күндө китептер чечилип, сентябрга келер алдында. Учурдан пайдаланып, ушул агайыбыздын балдарына дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы биздин мектеп менен тыгыз иштешип, ушундай жаркыраган агайдын эстелиги түбөлүккө сакталсын. Бул эстелик мындан ары дагы неберелери жакындан көрсөтүп, мындан кийин дагы чоң, эчке дагы мындан чоң эстелик орнотот деген үмүттөбүз. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Азыр биз ошол баштоонун алдында агайга багыштап Куран тартып анан кийин дубалсак деп эле. Азыр Нармайке
Akılbek'i men de birinci klasdan başta okutkan edim, Kur'an okuyum. Men ağaydım, ağayken. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Bakın kanjeri jaylı toprağı torpa olsun, baldarını yaxşılıktan görüp, o bir Allah'u kalkıyor, kapalı olur. Hurmatlı saltanаттın katılımcıları, annemizde keyinki sözü biz rayonluk bilim bölümü bölümünün başçısı Talanbek Emilbekovич'e vermekteyiz. Bugün ayva жақсы күн болып жатыр. Егемендіктің 33 жылдығы еректі, президенттері, билімдер еректі. Барлығымызда şu қош майрамыздан Şu қош майрамның алдында мінекей Байырмызаев мектебінде жақсы танымал болып жатыр екен. Şu мектептегі Байырмызаев ақылбек ағайдың анкетін ашу бойынша. Бұл айға жақсы нәрсе. Жоғарғы мектептің директоры жақсы айтып кетті. Мінекей атаға тең бол, атаға артық бол дегенде атаға тең болып жатыр ма. Атасының естелігін қойып мектептің атын қойдырған үшін бұларға арасы қызмет керек. Анамыз Байырмызаев ақылбек ағай, мен өзім баяғыда оқып көрсем, бұл атамекенді соғыстың қатысушысы екен. Соғыстан келгеннен кейін 22 жашынан бастап еңбегін елге, еңбегін жалам білімдерін арнап берген екен. Соны балалар мектепке атын берген жалпы қоғамшылыққа, шаруашылықтарға, депутаттарға, басшыларға айтып кеткен. Şu mektepte Ақылбек ағайдың жолын жолдаған, ел үшін қызмет қылған, мекенін, жерін, ел үшін бұл азамат қыздарымыз шығарыз. Мінекей şu мектепте, кішінекей мектептен басталып, мінекей Құлықбайдың балашы мектебіміз жақсы базылы мектеп қайданып, мінекей қосымша имарат ашылып, Құдай жұмыста жақсы игіліктер olur деп. Анда сырттарда мінекей келіндері талбағандағы айтып өтсек, Байырмызаев мектебі бойынша жылдағы салыстырмалы біліміміз жақсы. Білім сапаты жоғары болып олимпиадаларға қатысып отырады. Анда сырттардағы жақсы жаңалық білім беруде жалпы республикалық тестте республикадан Чаккалы районының 8-ші орынға шықты. Облыстан 2-ші орын. Ошон үчүн мектеп жамаатына жалпы райондук билим берүү бөлүмүнө ыраазычылык билдирди. Анан ушу билим берүүнүн атынан өзүнүн атынан чоң ыраазычылык билдирсем ушу кыздарга. Жогоруда директорго айткандай, мектептин ичинде эле сыртында да ушундай ачылыштар көбүрөөк эткизсе, ушул мектепте ушундай айлаштай улуу кыздар чыгарабыз. Рахмат ағай сіздің игілік қалайбыз. Анамызда кейінгі сөзді Чаккалы райондық білім берүү бөлімінің кесіптік бірлік комитетінің төрағасы Ызан Қожоңовичке береміз. Hurmatlı Telgapçay ailenin turgundары, hurmatlı ağay ejekелер, bir жақсы іс-шара болып жатты. Себебі ағайдың естелігінің açılışı бұл өте тәсірдүү. Мен жаңа қарап отырдым, ағай 51 жашында кетіп қалған екен. Қарайсың, ағай жаш кеткен екен. Сондықтан артында ұлдары, қыстары, невелері, чөбелері, ағайдың артынан ташлар іс-шараларда өткізіп жатады. Ағай бізді оқытқан. Раш оқытқан. Бізде үшін Ашқан мектебінде сабақ өтеді. Нарбай ағай, Ақылбек ағай, шылардың барлығы бір өзінше топ болып, жақынға сабақты білім беріп, ел жұртымызға қызмет қылған екен. Нағыз сен айтып қойша тұра келіп отыр. Телгапчай айылында атақты даңқты адамдар көп өскен, көп шыққан. Тарихын алып қарасаңыздар, ошолардын бири катарында Акылбек ағайдың эсте атабыз. Акылбек ағайдың ошол эмгек жолундагы мугалимдик кесипти тандап, бир топ жаштарга тарбия берди. Эми чындыгында ағайдың атын коюлуп атканда эски мектеп эле, анда Ашар жолу менен салынган мектеп эле. Ошо Ашар жолу менен салынган мектепти да
Tatnakay konusunda şunu cevapçılar aydınları, muhallimler, cemaatler. El çok yaxşı jarımdan beri keldi. Nazır sürgünde yangıragan zaman var, mektep kurulup nazır sürgünde taşnakay bilim alışılar. Anamda bu desem ayıp hoş geldin burada. İnşallah yangıragan mektepte kança degen okuçularımız etek günü bezine katmanı gündür olur. Kança put gelse, şu çok put geldin dedi. Aset Turgay Leon'dan var. Şu kança put gelip şu mektepten açılışında Hatay'ın kışında açılışı oldu. Şurada bağırımız kaçtı. Şuradan beri kança degen işler görüldü. Tanımsız ötürüldü. Bugünkü günü de ağacın istediğini açmıştı. Başına kadar işçiler ötürüldü. Şundan ben hatırlıyorum. Ağacın yeri, canlı olsun, toprağı olsun. Ağacın bir odalı oldu da böyle de seviyor. Şunda bu kıstarı, devreleri, çevreleri, şundan bir yaşlı işçilere sağlık boşaltanlar beni razı edilemem. Bazılarına densoluk olsun, işimizdeki iyilik olsun, mekteptin cemaatine çağırmacılık olsun, daima saçımızda oluşup duruyor. Rahmat ağay, anamizga keyingi sözü Çatkal rayonduk mamlaketlik administrasiyasının aparat yetekçisi Mustamalı Asanbay çeviriyor. Саламатсыздарбы? Бүгүн баарыбыздын Акылбек агайыбыздын уулдар тарабынан кысым кайрадан жаңыртуу, атын калтыруу, айкелин орнотуу иш-чарасында жолугуп отурабыз. Ушундай уулдар, ушундай уул кыздар көбүбүздүн колубузда. Акылбек Баймырзаев агайыбыз өзүнө токтоло турган болсок, мына баарыбыз кайрадан атын айтып, эмгек жолун айтып атабыз. Өзү согуштун ардагери, бир топ сыйлыктарды негизи, андан сырткары согуштан кийин дагы 30 жылдан ашуун элине, мамлекетине кызмат кылып, Чапал районубуздун калкынын тамга таанышына эрегиз салып кошкон нысандардын бири экен. Бул албетте биринчи мугалимди дүшөндүн эмгеги баалангандай эле, бардыгы эмгек толук эмгеги бааланып, кийинки муундагы үлгү болушу шарт. Албетте ал убакта эмес, азыркы учурда дагы мугалимдер коомду тарбиялоодо өтө зор интеллигенция бойдон калат. Дагы деле келечектеги кийинки коомдорду тарбиялоодо дагы сиздердин ордуңуздар эрегиз. Эми эмне дейбиз? Акылбек агайыбыздын уул кыздарына бакубат жашоо каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Ал эми агайыбыздын ишин улантуучу катары мектеп жамаатына сиздер ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Сиздер дагы ушундай Акылбек агайыбыздай эмгегиңиздерди элиңиздерге арнап, районубуздун калкынын тамга таанышына, коомубуздун тарбияланышына салымыңыздарды аябай кош келиңиздерди тилектешибиз. Рахмат. Rahmat ağay, anamizga keyingi söz кезегибиz агайдын тарбиялап өстүргөн уул кыздарына кийимдерин бермекчибиз. Урматтуу чакырылгандар, урматтуу мектеп жамааты, мен атамдын атынан бүтүн мектеп жамааты, силерге биринчи кааларым көптөн күтүп ойлонуп келген ата энелерге каршы баардык ойлонобуз, жакшы тилек менен эшикке да коелу деген тилектерибиз бар. Алла ишке ашканда кылса, сиздер биринчи силерге айтарым, ушул сыйлап, убактыңыздарды бөлүп келген жетекчиликке, аксакалдарга рахмат айтып коеюн биринчи. Мектеп жамаатына дайым ушундай ыраазычылыктарды билдирип келебиз, азыр да билдиребиз. Ушул Кыргызстанга башы көрүнгөн билим сапатына жагынан биз жакшы адамдардан болгон балдарды тарбиялайт деп ишенебиз. Жакшы тарбиялаңыздар. Биз дагы колдон келген ар кандай бир иш-чара болобу, бир жардам болобу, биз колубуздан келишинче Акылбек Баймырзаевдин балдары, неберелери, келиндери болуп баардыгыбыз, Баймырзаевдин урпактары баардыгыбыз жардам беребиз. Бул болуп турган иш дайыма алдыга дагы боло берет. Эми сиздерге айтарым, кааларым дайым биз тараптан ушул тилегибиз ак, дайым бир жакшы тилектер менен жүрөбүз. Ушул мектептен бир жакшы окуучу тарбияланды, жакшы бир олимпиададан жеңди, жагы бир иш деп атат баламса жерде десе, биз сүйүнүп калабыз. Атамдар разы болсун, жакшы калоолорду баары жакшы
birinci çıkarsın. Sevgi gelgenizde başkanlarınıza. Ağay, doğayla sözlerini yiyebiliriz. Türkiye'den geldim. Ağay, tüy öğretimde tüy yapar. Muhaliflerden Bardağınızda denizlik olsun, bardağınızda işinize bir versin. Şu mektepte videoda dokunup bilindiği yerge kapağından bir o kızar çıksın daima sizlerin verilen biliminizler çoğunluğu olsun. Şonda öyle daima bizim çoğun atamızda unutmayıp daima eskeri bir baldarı bir tuğanlar daima aman olsun. Дағы да ешкім айтқандай жыл сайын ең жақсы көрсеткіштерді көрсетсін, оқушылардың білім деңгейі барлық мектептерде республикадан даже башқа мемлекеттерден де ең биік деңгейде болсын. Ең жөнөкөйүнө жол айылдан башталат дегенде жөнөкөйлө мен деле жөнөкөйлө ушу айылдан эле билим алганмын. Азыр Түркияда иштеп жатам. Сурашат кайсы мектептен окудуң, кайсы жерден келдиң деп сурашат. Мен айтам, жөнөкөйлө бир айылдан эле мектебинен келдим деп. Ушул жерде окуган окуучулар да ошондой деңгээлде бир окуучулардан болсун деп. Баарыңыздарга чоң рахмат, келип убактыңыздарды бөлгөн үчүн. Баарыңыздарга ишенимге ийгилик каалайм. Мугалимдер силердин ишиңизге да ийгилик. Дайыма алга, дайыма алга умтулуп. Анан англис тилинен берген мугалимдерге азыр бұл жерде ошолорго дайыма онлайн болсо онлайн ал жерден бир жылда бир келсе жардам берем. Анан онлайн мага чыкса мен дайыма китептерде жерден өзүмдүн атынан жардам бергенге Ağaydı ул кыздардан босатары чыгып кыздардан эркабечке саламатсыздарбы? Бүгүнкү салтанаттуу иш-чарага катышуучулары, бүгүнкү күн биз үчүн эсинен кетпес. Ошондой болсо дагы астыңыздарда баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Мектеп жамаатына ошондой эле атам менен иштешкен кесиптештер албетте тарабызда жок. Ошондой болсо дагы баягы атам өлсө дагы атам көргөн өлбөсүн демекчи. Туугандарым отурат, аксакалдар, акелерим отурат. Баарыңыздарга ыраазычылык, мектеп жамаатына ыраазычылык билдирем. Бул албетте мектеп үчүн, биз үчүн, баарыбыз үчүн, айыл үчүн эсте кала турган нерсе. Атамдын аты Кыргызстан эле эмес, ушу чет өлкөлөргө дагы атын чыгарган алдыңкы мектеп болсун демекчи. Мектептен алдыңкы окуучулар эмес, алдыңкы мугалимдер чыксын деген үмүттөмүн. Мектеп жамаатына аябай ыраазычылык, кандай иштер болсун өтүп келатат. Жетекчиликке рахмат. Ошол дегендерди аябай мектепти жакшы иштер алганда, ынтымактар уюшкандыкты көрүп келатат. Атамдын урпактары, балдар, кыздар биз сиздер менен дайыма кол кабыштабыз, алыстабайбыз. Кудай кааласа жакшы алдыңкы мектеп болсун деген гана ниеттебиз. Анан сиздерге да баарыңыздарга ыраазычылык. Ошондой эле дагы бүгүнгү бир нече китептердин мектеп директору менен биргеликте келген экен. Кичине транспорт несине байланыштуу жетпей калды. 2 сентябрга жана директор өзү айткандай 26 аталыштагы мектеп китепханаңыздарга келет.
Сөзсүз мен барыңыздар билгендей, акем Кахбек Баймырзаев өзүнүн жетекчилиги менен жеткиздирет. Анан дагы айтамын, жогоруда сөз болгондой, туура бүгүн атам бир арбагы бир оодарылды. Анан эми биздин милдетибиз анча мынча кемчилик иште болот, катачылык болот. Биз дайыма ушуларды оңдоо менен, сиздер менен чогуу мектептин атын алдыга жылдырганга аракеттебиз. Рахмат. Sizlerge dagı birinci asıl bitiririz. Al emeği keyif sözlü biz mına uşul mekterimizin tutuyoruşuna özünün zor salını boşluğun ağayımız Almazbek Karakayevç'e edilmişiz. Bu açılıştın katışmışları barınızlarda çok oralar turunda gelirse tutan elbizine gelmez mayramdan. Anamın muğayimler için negizge mayram olduğu septilge жаңы оқу жылының башталышымен шынымыздың қой рұқсат етіңіздер. Азыр барын қайталап айтып болып тұрсын газеті жоқ деп ойлаймын. Ағай екі өмір таржымалменен өтіп отыр. Ағайдың жасаған іші бұл сол өзінің өмір баянындағы іші. Ал эми экинчиси ушу мектеп аты коюлуп, андан кийин мынау биздин жамааттын, педагогикалык жамааттын ошол балдарга, окуучуларга берген тарбиясы менен уланып келет да. Мен дагы эмне демесин коллективдин жалпы атынан ушул жердеги аксакал катары ушул сиздер айткан, сиздер тилеген ниеттеги максаттагы окуучуларды тарбиялап чыгарат жана чыгарууга аракеттеп жалпы жамааттын атынан ишендирип коюуга уруксат этиңиздер. Агайдын жаткан жери жайы топуракка болсун. Söz kesegin bizim aylak sakalı baştan. Assalamualaikum. Bu çakırga manaklar endiresin ne deytiler. Bugün ağay aytkanday bu düşen ağayday okukan işte Abdul ağay. Men baladı katары, okutucu katары. Bütüye bitenden ağay çekeüzge tükeni takıp alıp oku oynarı öyle katkanlıkta nerede geçte bot jagan bir de Abdul ağay sağıp ötedi. Okuttu, men жақсы білемін, 10 класс оқығанда ақылға өтіп кетті. Көрсе, біз ойлап тұрмыз, чоң шал болып қалған. Көрсе, 51 жаста болған екен ағай. Жасар болған екен. Мен нелерден бүгін жақсы іс-шара болып жатыр. Балдарына, біраз мектеп жамаатына, ошо мектеп кичинекей ашар жолменен Дүшен ағай мектебиндеги калдыра. Жондон барып шактап келип Faktı traktör menен alып келип бүгүн биякталарын базып, сүйтүп долдук менен салып, анан агайдын атын коюп, азыр ошол аракет кылсаң берекет дейт, ушул немге жетип отурабыз. Азыр эми Чапкал районунда астыңкы мектептердин көрүнүшүн ойлойм эми. Мен айылым мактагандай эмес эми. Алдыңкы мектептерге кошуп калдым. Ушул немелерге да рахмат, биздин жетекчилерге, музандардын сөзүн немесин менен болмосо дагы сөз менен кошумча болуп бизге жардам берип мектеп кылып ушинтип азыр мына мурун 8 жылдык болсо азыр 10 жылдык болуп калдык. Анан эмне дейсем, абалден суранарым азыр төстүктүн мына шок менен салган мектеп эле азыр эми заманбап мектеп болуп. Силердин ушу балдарды окутуп, билим берип, ушу Баймырзаев атындагы мектептен келип деген балдардын жакшылык жагын гана угуу берейин. Разычылык агайдын эми жаткан жери жайлуу топурак болсун. Мен баладын дорду болом. Каттегинде деген окуунда окугам. Колунда чоң ойгом. Рахмат. Andan mesela şu ilk sözlü bizden aksakal ağaylardan da söylemiştir.
ister versin. Şu mektepte yaşlık buluversin. Şunçalık vaktiniz tadı gelip esneye çok olarak ettiğimiz daima var olmasına, aman olmasına. Bu akıl beyken benim geçerden bilen işte okutan nemede. Bunun çeşitli oturup o şeyde birinci klasda ne okutan. Ana bu iş hoşun gele çıkan hoşun dedi. Bunda kaçtı birine malgan kıyın adam eken de görse. Ben ondan bileceğim. Bu üniversiteye diyebilirim. Ana milleti tapşırma olsa hoşun arkadan şu okudum mu okumadığında kontrolü tele. Kontrolü hiçbir tele bizde. Matematikadan çıkarıp ne olur. Ana niyetten çağırmak olsa olsun sen yapma olsun sen tamamı burada birinci klasta birinci ağaymışım ne okutkan akıl farklı değilken burada. Adı konu. Ana dedim şu akılda ekledim. Boşunda böyle catkan geri yaylı olsun toprağı torku olsun. Yer paldar kısar aman olsun. Şu akılda ekledim yolda yürüyorsun. Salman mektep, Kutlubaya'nın yaşlı mektep oldu. Bir yerden gök kadınlar, gök mümkünler gök hizmette çıkmış mektepte. Ne aldı? O salman kalıp da kalır. Ne aldı? Birinci olmuş. Bir yerde daha algacılığı versin. Şu yakın yer cahil toprağı toprağı. Önemlisi hurmatlı saltanatın katılımcıları, saltanatlı bu işlerin ayağında ağaydın oğul kızlarına razılık bildirilmeli. Densoğluk işlerine ilgili kavayız, al emin muhaliflerinin işlerine ardayın çıkarmacılık ilgili. Uşul mektepte en aldığınız oğul kızlar terbiyalanıp ösüp çıksın. Katışıp bergenizler için çok rahmet.